Quay ta sa thọ li ta phò là li nó sa thọ li sa thọ thô lo we sa thọ ma thọ we khát thị cũng nói nhảy chúng là đặt một đá lo đi mà ok vậy gì vào đây xem một kia lo ok vậy ta phò là nó và sa thọ đá là bila mili đây cái level chọn cho lừa kia thôi đấy kia thôi đã đạp phỏ thì ở lo đạp bả đá lo ơi ôi begitu dah ada đạp phỏ lo plek đạp begini pe ya tu le buat dah lah beli kayak ini buat kemarawe aku beli udah kemarawe kapah dia beli kali đó là bắt tao làm việc khổ là tao làm việc khổ nên vì đó đi cặp là bà là được gì còn là phí là ơi bà tiếp tục cái số bán này kho tiêu đã lo đã ba cái ticket bữa lo bây giờ tu tak buat sar plek le tu lagi bari seru le bari ni kita le tak ambil lah ambil lah okey baik jadi jauh ya baik peti tak kerat le kita li maju lah jupok kikahบาขาดสวยเขาดิdia kuali no rasa di ni no rasa ya no rasa kuali ni an bak khỏe hơn ni khỏe hơn ni rasa sao rasa saya ni đi rồi ơi thôi này các bạn kia chỉ là pua là pua phải mà pada đi sẽ lại udah beli rồi nó udah beli ini terus kan ni pada ada sup le dia vậy pakai pati pakai pelo dia dapat ini mà jual cái mèo nó dah lagi lepas atau ni ada sop le ada sop le okey baik sekali sesah kira lah Tapi berbahasa kalau kalau perlu bahasa mana kemauannya dan berkota Solo, kemudian lebuan dah, penong sada buat pergi balan belum kota Solo dan sugi balan ini lah balan kalau perlu bahasa ni, pura bersih dengan tu mah, soalnya Nepal ko, aku kalau bersih tapi fai mesti dah kalau berbahasa mah di tempat minggu di wadah, udah kalau tak biasa tu pada lebuan mah di kasihnya letak. Ini bakal tahu pun tapi kalau memang kita tu solo, kita dah nak kita kita suge ke apa tu thot lagi kita kita le kalau nak kita le bangsa, kalau kita boleh lah kita boleh kita le bersih macam ni itu ni lepas tu lah tapi apa kalau tu ni le awal kita tapi kita main bersih kita lo tu ada kena sih lo kalau le pasti dah kena le kalau le bantah bersih dia lu sahaja ni nak le tahu tahu mata kita tahu boleh ini kita tu tapi kalau amat ada semua ada semua ada bersih negeri sudah polita polita libat berada pada liu kalau kalau baca opinion
Oke, polisi kita langsung kuat lagi, lain sopir ni kita sebelumnya. Kepada bos sosial walam kur garu. Amin. Amin.